сутай ҷигурия бародару фурӯшдай ҳамаш қоқи шуа сетка задаги тайёр харидори қизи пуша мақсад ҳамаша ки бигира бор мекунӣ. Ассалому алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони шабакаи мо Деҳқонбача. Дӯстони азиз, имрӯз боз як бародари дигар мехоҳад дар ҳамаи бозии ҳавасмандкунӣ чорупарварӣ иштирок кунанд дар ноҳияи Московский Мир Саид Али Амамонием. ҳозир инҷа бухои бастагира тарзи хӯрок доданша ҳамаша навор карда пешкаш мегардем. видеоро тамошо кунед ва дастгира фаромӯш накунед. бародаро ғолиба худи шумо муайян мекунед, вобаста anamu просмотри лайки комментарияи шумо мешавад. бубинед чӣ хел шароит қатъия ё тарзи нигоҳубин чӣ хел ҳамаша дастгирӣ кунед. бародаро дӯстони азиз, бубинед инҷа сар мекунем ёз бахӯ ҳама бухай фардиш ҳамияё юра тарзи хӯрокчишон чӣ хел ё тарзи хӯрокӣ як сати сари мехӯра, як табед, як табега. Се вақт хӯрок мекунед ҳамаша? Кунҷораи қоқ чор панҷ намуд чиза. Кунҷорай, нуни қоқай, ҷармазаги ҷавай, гандимай, сабусай ва ҷигори дон. ҳамаша якҷоя мегзаронед? драбилка мезгаронем, арара мегирем, метем. Тар ё қоқ? Тар мегирем. Тар мекунед метеншон? Сар додем, тар мекунем, намак қатӣ метем, бо абед додем, тар мекунем, бо бегара. Бега додем, бо тар мекунем. Инҷа чанд қашид бастаги? Як 15 сентябр бастаги. Инай майдошам майдо як 4000 инҷа ҳама зиёд ҳамиш бастаги. Чанд қашид бастаги? баъди моҳи рамазон. баъди рамазон қариб 8 моҳ. тарзи хӯрокӣ се вақтай сар абед бега. ёра қатори ҳамо бастаги ё ҳамаш як рӯз дастаги шанбе якшанбе ҳамаш сентябр. и буқаъла чи калон? буқаъла форма ай моҳи феврал. ай феврал бастаги. як сол шуда? як солу 2 моҳ мешавад. февралда як сол мешавад. чанд сума буд? 9700 сума. 9700 сомон як сол шуда бастаги бародаро. февралда як сол мешавад. хай фарбегишон чашмараса хуштуа. тарзи отишон чӣ хел аст? се вақт ов мехӯрам. се вақт ов мекунем. хӯрока метем, баъди хӯрок 10-15 минут пас дига ов метем, баъд алаф метем. баъди хӯрок ов, баъди ов, баъд алаф метем. се вақт алафша метем? се вақт наметонем ин алаф ями. ришқа се вақт ришқа. ришқаи савзе бародаро. ресадаги ришқаи тоза. ҳама ҳамида чанд қа пресс меравад? як додана се пресс меравад. ришқарам пешбур метин? се пресс. не пресс да я рӯз меравад. бо шаби ки камтар дер кардем, агар бо бетоқатӣ мекунанд, бо як прессига метем. агар як таи сер накунанд, агар ем ки девонагарӣ хато мекунанд, агар хато кунанд девон ҳам дарунда я майдашам ки бикана баъд ҳамон бара мезана моли ғас мекунанд, ҳам дарунда то шикам сер накунанд. 4-5 намуд чӣ зарара кардаги хӯрокшон? 7 намуд. ҳамаи витамино ба фирм боянд. намака дар ҳамо хӯрок якҷоя мекунем метини хеле хомишта арара 200-300 грамм мепартем. намакш қатӣ. бақай ки як сол пеш хардагиёд бо моҳи феврал 9700 сомон хардагианд. 5700 сум моҳи сентябр да.
ایش 5900 سومون. 6300. 8200 سومون. این گرفتگی بودای. 7800 سومون. 8000 ایش. ایرا ناو گرفتگی بودن یک ماه پیش 8000 سومون. ایش 5600. 5600. این 5500. 5500. اینه 4800. 4800. این 4600. هر دو 4600. 4600 ها. این 4600. اینه 5600. ایش 5600. خیلی موی اینا علیک مالک کردن در شنبه بزرگ 11000 گرفتم ما اینا 10200 و گرفتن 800 سون بالای دادم ایده 30 ما گرفتم خیلی قیمت خاکم مال خوب هم است با وقت گرفتگه قیمت‌تر ما ایده بدلد چند شید 11000 ایده 30 ما گرفت 11000 سال داشتگی دای دیم دست علیک مالک ها انا پیشچو مردارا فربگی که خوردگی هم بعد شو سوال میتونی که مول در چند روز تیار میشه نگاه کن اینجا 1 سال شده با قیاله را بستن شه این ایش هم خیلی شدگی ایرا 8 ماه شد قریبا بعد رمضان 8 9 ماه شدگی حالی هم خورده سه هات کس کدگی نیست همین قفاربه های نگاه کنیم تو وابسته اختونه مثلا چندی که باندی نمیخیل تنش یال بکنه فربه خشرو خورده ایسته هر روزم که بخره و فایده شیدن نگیره وزنش زیاد شیدن نگیره بخای کنم ناو کشته بدین یک پیش از سولی ناو پیش از سولی خطوری نمیاد وزن سوز داد 190 کیلو 60 سومونی زبوی داد لگن نتشه اما که یوش همه شوزی تیار هم بکشتنم خریدار خوب باشه میتی شنوف نه؟ زبوی زبوی ده همه یعنی تیار قریبی دوتا یک سیتش بفرم خراب کنه دیگه همش تیار گوشتی خوب میگوید راستیانی باینی بقو ایش تو ایش برادرها 1 متر 35 سانتی متر نمی هر یک توربایی که موندگی های بولو را می قپا همیده خیل توبروری سامادلی خط سوز کدگی هم همیده بستگی هم یو نمیکنن دیگه با فیلم باقواتی زونی بزنم میکنم خیلی تک نمیگیرم زنجیر قطی همش ای گردنشون بستگی همون اصولی که ما میبندیم گردن دایمو باندن یا زنجیر قطی بستگی نکی هنویش فکری خوب ای بقاش کور بده تا ما نمیبینه نه یکی فربه خشروه همش تو آنمی لوا هم خیلی بگیم تو بروی سمادل میکردگی کلون
سه وقتی که خروج میتن تقسیم کردگی سحر ساعت 6 تا پگوری قطعی خروج سحر شام میتن عبد ساعت 1 میشه 12 تو 1 عبد میشه بگاش بگه 8 بانه شام میشه طوری که 8 شام میگذاره بعد خروج شام میتن سه تقسیم کردگی روز قطعی که که مهنت حلال دیگه خیلی مهنت میکنی روز تو بگره درونی همیو دهی دیگه نمیجمی خیلی براوان بدای قشقور برا بستگی یورم کشتگی هم چند سر بود؟ 24 دونه بود 24 سر گوسفند بدای همه چند خیلی برایش بودن نه مایده شده اوزی مایدوش مونده مایده مونده بعد سولی نمیدونم خیلیش هر روز دست تکش یه هم فویدهش نغزه یک برابر میبونم زیادتر گوسفندم فویدهش خوبه یورا فقط جو مکه دون میتینه بعدش قای مایده کردی نه کنجورا قطعی نمیکنی نه کنجورا نخورد نداشت ای درابیلکای خزا استینی ایراسیه با فیلم اومگه مولی جانه است یک ساعت چند کم میزنه 250 کیلو سوتاش قطعی دونش شکوام ده طرف کمیش سوتار هم میزنه دونم سوتار اینه یا دونه میمونی دونه ای بلو با فیلم چیم سوتار دونش خوبتره بیره سیتکه حالش میکنی و فرق سیتکه دوره هم مایده کلون یک ویله ده سوزه کنه خیلی سوتای جیگوری بردارو فروش ده همش قوق شروع سیتکه زدگی تیراموی های میسوزه قوقیش عجیبی بود همش فروش چند تون 50 تونه نرخش خیلی که خریدوری اگه خریدوری قزیق باشه زنگ میزنه مصلحت میکنه اینجا هم هست تجیگوری سیتکه زدگی تیار خریدوری قزیق باشه مقصد همه شکل بگیره بار میکنی